Walaupun tan kula pribadi ban ke Halil bani ketika pangki tan kula ban ke Halil waktu setong pentas itu aki umur 1 seket dan kula tan ngala si prakap prabi ya kapan kapra nangi petong bolo gula minta sangang bolo de yiro keluro amin tapi tong bolo jeng ko ala sikat berempat saja sikat belu mon ngala si sabitak talaga redu tahun maja caban kok kita mari urusan ki anak kita keluarga kare teloan maja cam iya mon bisa lagi keng jada tas kata seket empon anapa karena orang mangken nak anak mangken anak mangken ben anak rengkon na bani tak ada dan mon lamba reng tua magipun sepo nga napa ilatin ni patepak mun mangken je agaja ilatin kia kiba ke rumah sakit keng mun libelian ke rumah sakit mun sampai 5 kali teng datang na kini pahi ngunjung aki tatangga na pahi maca aki burda langkong deki kok kok jong minta tolong kabengkoh arab maca burda kemudian apa maca burda beda tak on apa je arwah apa arwah laku sakit melolong kok tak oleh bacain burda jangan bahasa sih tak oleh tak bagus reng gering bacain burda mapan bacain sholawat kok besar saya tak bagus ke mana ate na nak foto na si bedeneng kanto ni caca na ate ni lagi maca agi burda marah pak munjat baan beres mayu tuli beres munjat mati mayu tuli mati dia jadi saya tak lebur kena camun dulu anjongku ada bagian ke timur ada ngunjung akireng ke beto pakunta lemate oleh teluari ngunjung akireng selekor pakunta mate jo baan jadi cik aniatan ngak gini kemun kareng tua karena umur bani kemun tak depak laju burdain berempat kali dia cacam lulu kun lagi gua cek ni serepan bu tineng reng tua lembek tak kertak tahu ka apa lagi reng tua lah lagi kan mangkan mumpah bengal reng tua ada tak nemu seneng ya odi itunya tak nemu seneng odi neneng ya akhirat habis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah manabila kian rempah bini anda pateh tetap pateh anuro jata terong ngabes kana binian mun lagian ngabes kagabi sip muningarya di namage sakoni pokon panjenengan bisa ngolatin gula tak ngabes kambian mun binian reng jet pas tebda mordaja muka-muka kalaban jawaban salam segi buruh muka-muka sateja nah saya hadir tempat Kak Din malam mangken are mangken tanpa terkecuali baik saya jawab maupun saya tak jawab sateja nah muka-muka benallah pada tiap orang selamat selamat neneng itunya langkong-langkong paki neng alam akhirat amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Mari yang boleh parampak ibu gi dan gula sepenting panjenengan rampah ketika merengas mana Kanjeng Nabi dan gula nang man gak di mana jara lakar ampon deti bebetek manabi dan gula nyebut asmana Kanjeng Nabi pas beda sebagian jamaah panika pas tak akemo tak maca salawat ke Kanjeng Nabi tak estoh ke Kanjeng Nabi dan gula mesti ambu ampun apa niser iman takok kalaban indeng dan gula ban panjenengan nalekana merengas mana Kanjeng Nabi sebut tak maca salawat mi pas doana malaikat Jibril ban Kanjeng Nabi nyerap dak katan gula ban panjenengan sayang-sayangkeun dan gula ban panjenengan panika melarat masuk ke swarga. Maka natikal ambian mare ajawab kalaban solawat marena magipon asarena tak napa dan ongkur dagana onja ongkur labokon si penting maca salawat keluro belayongku tore napa gunana gula ban panjenengan ngaji ibadah monki pada eslopu ngagin ke neraka tangki bugi nah patikal apapun keadaan dan gula ban panjenengan can orang gula ban panjenengan pon butuh can orang ancor can orang sal abe lakar abang rasa saja tetireng butuh tetireng sal tetireng ancor abe tapi sal na gula ban panjenengan sacor ancor na gula ban panjenengan satu butuh na gula ban panjenengan monki asam bunga ban mahloka Allah sepaling mulja walaupun panyambungatan gula ban panjenengan nalekana merang asmana mahloka Allah sepaling mulja panika kun karo maca salawat ke Kanjeng Nabi dan kau yakin satu butuh na gula ban panjenengan ki andi arpan bekal tetireng mulja anggana maneman gula mun keraan tak maca salawat kia kok ambu tak bida tu aja ukur ya bagi ya teribareng na gampang sorga tina je nyambi sopluk mbian dan kalau ibu nak gelas termasuk ban puk sopluk gagabayan apa sopluk seganto mandaranya rela selak pokon teribareng na seneng sorga gagapi tinggi apapun keadaan gula ban panjenengan meteteng anterin masuk ke swarga bakun ondin aja lah butuh kalau naki ya geng umpama tak maca ya tine terus sakin bakun geng maksud aro mi bola wakun lebaran palen nare tinggi dari pareng na bakun na kompol sampai pagi benreng alem amin Allahumma wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah roja ongku can bazera ring toronan nika tak medes bebolan billahi tak parcajo anapa anika siki burune beni urusan tenginteng urusan neraka ben swarga mun tak maca selawat nih ani urusan neraka aja kerja manggan ternyata tengi belain
ciciin galakkeun sukoni ternyata toro caongku tengi moga-moga da budi aki dan gulaban panjenengan umpama benallahi paringin lanceng umur moga-moga saya hadir di tempat kak dinton tereni palanceng seteja umur sareng Allah sebarokah semanfaat amin Allahumma umpama dan gulaban panjenengan zata jeda budi aki epawdi naneng itunya tawarasana atengka salah karena lakar sepataten gulaban panjenengan banika salah ben lopot nika diandiin gulaban panjenengan umpama ten gulaban panjenengan salah tengka dek ka Allah salah tengka dek ka rukuru salah tengka dek ka orang sepo salah tengka dek ka lebeleh kata tretan kata tangkeh umpama beda sema lain kasih tepak no tuaki kasih bener pasera abisawas semala ena ben seno tuaki nah moga-moga antren pada ben ki buruh antren ne paring natoro ocak sateja naban Allah amin Allahumma ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa qala aidan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariq al mutaghawwith al hadis au kama qol sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin amma ba'du hadaratul kurama para alim ulama para masyayikh nakhussu bidzikri sesangat abtina amul jaaki terjukan nakzimaki salarepon semulja Kiai Haji Ali Makki Sufyan jukanan sesangat abtina amul jaaki Kiai Nuzulul Furqan terjukan sesangat abtina amul jaaki salarepon semulja Kiai Zaini Mahalli terjukan salarepon semulja Kiai Munir Ridwan terjukan salarepon semulja Kiai Taufikur Rahman tersateja para masyayikh sateja para kiai para reng alim selain setan gula yakin nang tempat kak dintoh are mangken banyak orang alim rukuruh sehadir tempat kak dintoh cek teronah abdina nyebut sateja asmana reng alim asmana rukuruh sebedai tempat kak dintoh malam mangken are mangken karena keterbatasan pangauningan abdi nada ke asma beliau sesengkena abdi tak bisa nyebut sateja asma para masyayikh para kiai para reng alim sebedai tempat kak dintoh arepan
mi pola kalaban seringatan gulaban para panjenengan zateja nyebut asmana reng alem kalaban estoh selama odik naneng itunya esabe naneng ibun ada mi pola kalaban sabab barokana sering dan gulaban panjenengan mereng asmana reng alem asmana kiai asmana rukuru esebut eman kak diman tempat esabe naneng ibun ada mi bola pakki waktona dan gulaban para panjenengan sateja depak dek ke alam akhirat waktona dan gulaban panjenengan dalam kabadaan posang dalam kabadaan ngalengsang taoning arah tujuan kakak dimat tujuan dan gulaban para panjenengan sateja mi pola orang-orang alim para kiai para rukuru sepernah eperang ban sepernah esebut asmana sarang dan golaban panjenengan teti pengawalatan golaban panjenengan teti pengadaan dan golaban panjenengan penunjuk jalan dan golaban panjenengan kaangkui nocunin tempat seikaridoin sarang ajunan ebon Allah engki panika swargana Allah amin Allahumma abolong ban kanjeng Nabi amin Allahumma. Namun begitu tidak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesatejana sangat abtina amul jaaki terjukan sangat abtina nakdimaki aparatur pemerintah baik sipil maupun abri utama epon Bapak Kepala Desa Toronan seampun memberikan sambutan kata-kata sambutan sekaligus ilmu dekatan gulaban para panjenengan sateja salarepon semulja Bapak Muhammad Sa'i beserta perangkat-perangkat tisa epon sebetan gula amul jaaki Jamiatul Hadrah Al-Banjari keng tompes lah hilang ke kopi laju dek karena ya biasa mun jamaah hadra tokang kurro jamaah hadra ini kejet kapra iman gak diman orang serongi dingaki teng bagina orang hilang gak kopi senyaman dek budin ambian entenong kuna area usul kun keluro teti mon beda acara ada budiaki pokon saya penting buka kalaban Fatihah mari kene ke pembacaan ayat suci Al-Quran ben solawat mon bisa sebab budi maksudnya apa male tak mulai mandiman bokon mon jamaah deraban ane laju elang tapi kur ketina aki ketipi itu ibadah aja yang roti ngalih ngara maki tak ngalih cepat kun mundur mengak jadi kini kepon anu tiba betak mon ya bagian temor ya maksudnya temor juga ada tapi bagi pon sabanika jamaah hadra nikah ampun apareng pelajaran yang terbaik dan juga terindah dekatan gulaban panjenengan. Andai kata gulaban panjenengan mau belajar dari jamaah hadra di guru banika nikah cukup song guna make pon ada tukang bidah tuna nikah cukup lagi dari segi kekompakannya kompak ku apa nih pas rumput ambian ngartiin kompak tinggi ani kebeni cau kompak nih ke pas rumput kompak kuah
ngalakonin kelakuan secetlakan ibu banagi kaban bibi sedeti korbian tekuk korbina dalam bacaran napu jadi kompa apal pas tak ada dia iya tak ada dia mangkana gula ban panjenengan moncek saking akaca kapanikah acer ke jamaah hadrabait ini nama gila ada tokang pidatuna ani ke jokok kompak omongku sobung sesareng panglo sobung mangkana gula ban panjenengan odik bertetangga odik berkeluarga odik bermasyarakat andai kata ngala ilmu jamaah hadranikah jokok nengis setong keluarga baik antara laki ben bini antara anak ben ring tua pokok kompak satu jenah lebur kompak pada remah mun selake panika keluar entar nyareh belanja sebini neneng ibu dia cekun tedung melolo deyero maksudnya apa saya lakukan apapun sekecil apapun sebeda bengkoh entah kenika sasasa atau bekas ringkes atau bease bersih kini kenyamanan pun sama-sama bekerja de iya lo mak ijo jadi itulah saya laki mangkat sebini tehedo lagi paling tidak panjenengan mon selake mangkat sebini nika doa tengku pon selake mangkana doa nalai bini panika doa sepaling manti panika ni kita telok nikah telok doa nalai kata telok panika cek mantina paseran tong doa nalai sepo bini nomor 2 doa na bini nomor telok doa nah anak bini gula ban panjenengan nih bagi anak guru mau nanti anak gula ban panjenengan bebini suruh dulu tengku pak tetip majat jaga sebini silake mangkat sebini dia ya Allah laki gusti dina magila tak tahu nerosaki laki jangan malaikat ibu dari malaikat lah penting laki malaikat tak tahu aja mau tak nerosaki malaikat jadi kita masuk gendeng dia genduro maksudnya tak tahu mau tak ada keluar malaikat tak tahu kesen ate ya mun pangeran tahu kesen ate mun pangeran anilai ka toh maki candono gumulai kol 12 umbian dilake mangkat umbian pengamal lebih cukup ya Allah neng ya Allah jangan malaikat Arya mulai gila kita nyati ben malaikat silai apa jangan saja mulai gila Arya kol kuto Arya mulai kol 12 ya sampai kol 2 ya Arya kuliah Allah mulai terus tak tahu je malaikat tak tahu gimana Allah ya kendek dia bayar ya lagi nih ada jemaah hadrah nikah selain banglo ada jemaah hadrah nikah merasa dirinya melebihi dari kanjana gula ban panjenengan odi atau tangga mun lata apa ngerasa lebihan ban orang lain jadi keselamatan tokang bawa apalah artinya tokang bawa vokalis panikah mun seebudi pasal butman ninggung kokong kurang ucap ya Nabi salam alaika kita iya kan alaika betul kan dah tengku pak keng mun tak cacu jengkot enten tu nih tentunya tak tahu rasa nak lagi magi bontap puna salah benih pakai pangkal nengi tas panggung deki debak kabebe ye bedai dek ni kaki ya gula ban panjenengan tatang ke beda salah tarekan beda salah nak pot ko sekali salah gula ban panjenengan salah tengkau mana cek pas nengi banyak orang mun malah anda panikah tarik kendu sambi ke sepena debak ke sepena belai ma boleh kun icacain pokol narema makku menengi banyak orang yang jaga dia minta gelar narema sosok
dan jamaah hadra si ampun mimpin dan buleban panjenengan kanggo ngaturake atur sesanget muljah dak kaajunan empon Kanjeng Nabi muga-muga kalaban atur segi buru panikah dan buleban para panjenengan sedaya hadir di tempat kadinto are mangken sedaya nah muga-muga kenging dilina barokah dari Kanjeng Nabi amin Allahumma terutama almarhumat sebadan nang pengoburan Kak Dintoh terjugan bengatuana guleban para panjenengan saja walaupun tadak nang tempat pengoburan sebagai tempat Kak Dintoh moga-moga kalaban sabab teratur segi buru panikah saja nah antren oleh syafaat Kanjeng Nabi amin Allahumma sebadan dola amul jagi jamaah pengajian baik lagean pun juga binian lagean teh Pak kurang binian Pak arem Pak kurang tong 2 telur Pak demak 6 akompol Pak aja tong napa saya kacaca urusan misal rokok dah jadi pakun tak ngerti kok geng tak ngabus saja maksud ada tak mau perasaan neng geng bedah saya tak ngabus dadan ambugi-mugi can Kanjeng Nabi gula mada pada pun Kanjeng Nabi parjaja ya tak parjaja lah dorot kun jaipon Kanjeng Nabi ida tahaddasal alimuh mun lareng alim panika ngantang adabu niki mun bedereng alim nih umpama bede pengajian bolero mungkin sesetia dadi korban la tak apa aja ongkura latina la ongkura inja ongkura kana ongkura la torotin kok tak bisa mikirin mbak jadi dia maksudnya umpama beda pengajian dak budi kira pas orang alim ongku mon gula kan enten tak benireng alim ongku ra ane kakeng gula bolan bengal kamik gula yang jauh dan ika gula dari pontup ane kecetak pate siap tentu di tukang bidatu nih tanya aki panjenengan ke daerah naten gula sebedai mordoja tanya aki setiap pakai hai tenglah agak iwak ton agabin dan gula depak kabungkon matu apa nikah ataan ni lambu mabusa pe lalema ini ikat ribiin billahi ya sopan maja jaga bini ada daerah roja atani boleh 15.000 nyiram kui pekolan kita ada tak pada banyak sanyo ekatibiin siang ngare malam panika nyiram boko jadi tak pada sempat gula nanang ban binin dia ukur mon sagalan geni kalamba lagi gula tak bah langsung jadi tukang pidato ngak nikah terus makin ni ke beni kiai itu gula mangkana gula magi depak gulu kanto kan biasa ya. Ini mah bener yang saya kusir pasakar arpu saya nyande katana gelur agana iya jauh kui eman diman ngak gerik kekepi tapi saja potongan lo tak kening jadi ngabesan potongan tak oleh kenongkur hari apa dia tak itemo di masih keratu ke pangeran loh banyak ngabesan potongan kadang potongan ngening tak keratu ke pangeran beda potongan tak kening emik roh membara pak gula sih keratu lain nari ngucap apa ben marah gelur ah munjan malaikat lain nari hai tadi itu malaikat marah tuli masuk ke surga ben sapaan segi bahai umbamar ini pada tak temur aja gitu apaan lagi babat gula pakai tengkung kok bagian saya abis nala kau ngabas kan kok harap bilahi sehari amo
mun sila korongok merongok re mulai gila haram bilahi re magi bahbuan bahrak ora kenalen torotin mak mikirna jadi iki ambian bulan gun-guleng boleh jet pun tak ndak ni kak bida tu kan to budeng atau tukang ceramah to kan to boleh jet pun tak ndak ngi paksa melon gula pun mulai gila cukum ni jungeng patah beringatkan gula tak bisa tak masuk Arab dari takut dia tak oning gula bida tu ya ladin nara magila tak oning ya gunjang kanjeng Nabi ida tahaddasal alimuh dak budiaki panjenengan montak pokole ben pengajian montaurasan gula ben panjenengan acabis kareng alim neng mun kareng alim panjenengan reng alim pak adepu ke panjenengan je apal-pal itu orang apal-pal anu ke anu colok jadi ya anu gelu neng mun tar ka kiai mali adebu anapa dan kanjeng Nabi mun lareng alim ngantang adebu idza tahaddatsal alimu fi majlisihi bil ilmi mun lareng alim neneng tempat tah ampun ngantang adebu ngantang ajareta Hayruddin malam hari mangkin banika la juk neneng kursi tempat darinya genduro kan tempat darinya okura itu dia yang kursi bagus ngari belum mulai abida tu guru mangkin ni tak pok ben kursi nyaman ngari okura ribarin kursi kaju molo okura nyaman lo dari pokok hormat ongkui di nang okura Tina magikun hormatan dia mungkin orang ala tak hormat sebenting nyaman gua tojo niki ribari ini beri kursi ngaria billahi ya sumpah billahi kita ika balik bisa boleh reng rajam dia diberi kursi ngak kenikah boleh tak kulian magi abida tunan yang dah nikah terus tak komi rompal wah beban lah niki alhamdulillah makin Hayruddin seongke ari mangken ida tahaddasa fi majlisihi bil ilmi mulla Hayruddin ngantang acaca Hayruddin acaca mun ke mas ada bu ambaan jadi ari bede kena kana jadi banyak dia tak tahu apa besar banyak mangken kiai abdina kiai putra abdina se bede gak dito katipun apa kiai pernah kiai Aiki yang dia mun anak sampian guru ke bede kamu makin ke dia jadi tabalik ajar mangkan anak foto gula ben panjenengan ce ajarin cak bahasa maloloh karena cak bahasa apa ni kata dek bida na setua ben sing udah guru ben murid muntinglah saya maki kiai alon cak iya bakun alon cak deh iya romun cak bahasa lagi kiai bepergian guru berjalan enjak benian benreng matura anu guru alon mampak nyaman ajarin cak bahasa sini nak tolos bentak bangga detireng matura gelura iya ajarin cak bahasa ing basa jak maturan jak pajejer iya dek iya loh igule ya ajarin jak maturan betul torotin gule jak banggaan detireng matura bangga undang matur bangga beni bangga rereng bagian keberaan camal bang bangga lagi pebos sedeng jak bangga jadi reng matura pon idza tahaddasal alimu fi majlisihi bil ilmi jaipun kanjeng Nabi walam yakun hadlan wala lagun dengan catatan nang tempat pengajian gini kayak nggak mungkin banikan nang tempat pengajian manika pokok tade kerja ada dia sekali laju neng deh yo serep pro mun bisa ngapa mun tak bisa ya pokoknya jaga
walam yakun hadlun cek agaja wala lamun cek agaja ben cek alako kelakuan tidak guna lah main HP boleh pas sampai main game pengajian main game main laro-laro main Tommy and Jerry mbak nenengi pengajian laju kapiegi pengajian kapiegi rekian cek ngunceng kiai lokal antuan ini cek ngunceng kiai Madura laju pacemot mbian ngunceng mun parlo dari luar negeri sekali luar negeri oning ka kiai luar negeri mbian di luar sungai ro jadi keng amain HP gagapi mangkin ni paling banyak gini kabon gula kali besar-besar game mulai juga beda pakun saya main HP duit beda mak keng tak bisa dan tenungku mangkali jangan kanjeng Nabi wa mamasal haso pakot lago mak takargan HP in mainan bidikir bayi tepan ke khotib maja khotbah hari Jumat parjo mah di nama kita lagu Hayruddin dia magi kiai letak pada beda potong dari keng dia majat jahat teku molen deki monta ingat ya paling tidak ingat kak paman tenda ke dari kan jangan dulu lah on dalam bacaan kanjeng Nabi pokok tada nak nikah beda pengajian banikah khalaqallahu min kulli kalimatin kharaj atala'at min famihi maka ben Allah saben-saben kalimat saben-saben sakalimat keluar dari colon Hayruddin are mangken banikah sakalimat kalimat ini macam telok tong kalimat isim dua fi'il telok huruf nih lagi saben kalimat keluar dari colon Hayruddin ani keban Allah itu bayaki malaikat setong ketigula ngotak di buru ida tahaddasa panika ampun dua kalimat ida panika kalimat haddasa panika juga kalimat jadi dua ikabaya malaikat kaban Allah ada dua ikabaya apa malaikat ada dua nih ikabaya mana apa malaikat yang tanya benyan panika gula mungkin boleh gula nih berapa kalimat kan ini babat kirim kok ini membedakan pidato pasar gemadal kebekatan geluro arwah kan ibabag kiremi arwah polan nisr kagulaban panjenengan nenggi iya mau bahda pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh neng sabidadu teng para asar guru ngocak bismillah nenggi iya nih karena saben-saben kalimat panika beda nilai ya kebayaki malaikat kebayin apa malaikat sanya benyan ben Allah ada lain yastaghfiru lahu wa lisamihi kaangkunya onati saborana orang semadapa torjukan orang semirengaki kelebila napa guna nengi tempat kadi tidak napa guna nengi kau diantunya meloloh tinggal mulai gula berpanjenengan dekit ada tinggal pun mati gula berpanjenengan tak dua hati dan malaikat tidak nih malaikat yang lakon gula berpanjenengan sampai bila pakunannya lagi sama orang gula berpanjenengan ila yaumil qiyamah sampai ke hari kiamat tak buang para ajaib itu sana gula berpanjenengan laju pak pabonyain tu sana pokok ki beda esto kareng anem ki asampung benreng anem kenceng mirengati jebuna reng anem insyaallah saged bereuna tu sana gula berpanjenengan ting lapon peleman ke hari kiamat gula berpanjenengan insyaallah kosong dari dosa amin Allahumma amin anggana mangkin bani kepanjenengan hadir kanton tar niat ngaji berniat mabunga almarhumat tinggi sebatan ulama jadi areki dan berbagi ini lagu kemarin mon pegawai tengah jambu mulai dapat waktu nambu ukur otaknya dia deng anjir ya ini ada kan lagu online boleh gila dia mantar ko support jajaran panitia siampun rela ngorbanaki artanah
perjugan para donatur dan segala siampun rela menyisihkan hartanya kanggo acara are mangkin panikah. Moga-moga pengorbanan panitia dan juga donatur moga-moga anteren katerima dari Allah. Ben moga-moga ben Allah samarena ampun bisa keluar dunyana kang dikorbankan ke acara-acara sebagus. Moga-moga ben Allah lesanah anteren kunjiah dari ngacaca sedekah siampun keluar. Amin Allahumma. Asabab pun apa para tangretan sedekah ni kebagus mapan tapi cek babet talaki gula ben panjenengan sedekah kalaban bil manni wal ada la kucing-kucing melolo kucing tak buang busik kan iki ngain roh sabar saya acara haul diberi ya mun polan neneng ibu pun inyaman sabar ya timbar nyamain hamba Allah keng pas sombongan nah polang kiteng bion sajuta bisa berguna tas pun panitia hamba Allah cek bapak lagi hamba Allah gini ke ambu pasal janji ntar kakak bantau sapa hamba Allah ya butuh yakin polan neneng dia jadi hilang ke tapi dah mah mangga panitia yang pun apa si mau keluar dunia nah si banyak apa boleh kun sekoni ambu jaga cacat tu serah ongkur katen pun banyak waktu ni kecacat meloloh ia pengok banyak tapi tak kecacat ada yo benih pengok sekoni baik yang sekoni bagi aja cacat apa butuh je lah cerita bapak ben Allah. Amin Allahumma. Sebatan ulama jadi hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati. Alhamdulillah. Ya Allah lereng 15 segala. Marah kan keluro. Jangan ngojak dah. Ada berarti tak sambung saja. Mbian menjadi keburu mulai kada saja. Wah tak lang-lang aja. Menunggu ngojak lah. Dejiro. Jadi temu jak sambung pengajian. Pengajian mun tak sambung berdoma. Dia kini sekali lagi kurang. Yang mun kira tak sambung dia apa cak lelai berapa ya? Lelai sejam lah. Kurang segoni telur rapat oleh telur rapat mula kurang segoni lah abdi kebiasaan mana nabi kiai kan tuan monteng dah biasa bidat tukar ke timur anika 40 menit biasa yang mana nabi guru sebede kantor ke musleh anika kebiasaan 40 menit boleh pun lebih pun 45 jadi mon kira cetak sambung dia ambu be jauh kurang tak antara apal-apal tak jadi ngaji orang kurang tengok kok mun tada saya jawab boleh billahi kok tolong kok billahi tidak ada majalah ada cukup lah iya mon asampu ya terus kok betul keng segoni kemarin tidak ada Pak Ambu dia dia roh mai je gua tak nyari apa kilabaan je antara setia satreta antara samin Allahumma ada long bolong pon alhamdulillah dan lebih 30% yang berbakun cetak apa yang cetak ini tidak tahu cetak kebi dia bakun nang gaya lalak atau tahu nih yang cetak di masalah itu pun tak tahu dia si andi masalah moga-moga dari bareng lepas benar dari barengnya keluar dari masalah. Nah, mana bijak lakar dan pak kelebun gila di otang terutama ke Bang Mekar. Kengain Bang Mekar ya tak rasan kencok. Orang untuk lihat tepok Bang Mekar jadi tak kira tahu rasan tak di otang pakunjan endi. Karena pun apa? Se berjarakin se bulan ada
ani kayo tangaki boleh sakit pas ro gelem kencok arwah mun tak king gus rojal rancal oh teka mun tak king lancar tak ketua ukur dari barengna tuli lepas dari barengna kelar majer dari barengna gempang rezekina ke kopi dari barengna titireng soki saya tak ngojak amin bina malekun pakun titireng miskin borat ngalarat dua lagi alhamdulillah syukur dari Allah dan kula ban para panjenengan sedaja are manggen baringin kesempatan kanggo bisa hadir bisa along-bolong di tempat Kak Dintoh along-bolong kula ban panjenengan panika mun aja-aja genjeran mila tak kelar sing itu mah la tak kelar ten njau kurang are can basera can Kanjeng Nabi nggih kenlong kuna gula ban panjenengan genjeran panjenengan ngabas katen kaula kor ngabas nih katen kaula kan gula mangken reng alem keluro kana ada ki pala tak yabas tarap aja enja abas ki kok beniking tro ya abas karena can Kanjeng Nabi ka Ibnu Mas'ud wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah ban mun ngabas kasaleran na ring alim kamuana Khairuddin sadere enja ungkura ari can Kanjeng Nabi ni can ko percaya ye tak percaya dina can Kanjeng Nabi ari lebih fokus ketempeng ampian asade kacoron si genteng si gogok si fokus saya bumiki isade ka aki kangkui sabilillah tahu ngabas engko kegelur kana jadi tak apa pahaman pak habeleid pak lamun aja genjeran mangken nih enten aku ampian ngolok salam kareng alem panjenengan ingat gula gila ngolok salam nika kan banyak ring alem katone langker ring alem kapi gula ngolok salam kan mangkan gula cek bera kamu nyonceng anapa pera ka gula nyonceng ni beni karena deerna karena gula bisa ngolok salam karena ngolok salam kareng alem cek pon Kanjeng Nabi wasalamu kalil alim khairul laka min ibadati alfi sanatin lebih bagus ketempeng ben ibadah selama 1000 tahun marah macam caban ambian ajawab salam maring alim ambian ni lebih bagus ketimbang ben ibadah 1000 tahun bila saya umur 1000 tahun gula ben panjenengan malah arat mun mangken ben cerpa-cerpan gula ben panjenengan kangku umur 1000 mata ker 1100 tahun de tas tos seket lah mun mangken enten ungku walaupun tan kula pribadi ban ke Halil bani ketika pangki dan kula ban ke Halil waktu setong pentas itu kita umur 150 dan kula enten ngalah si prakap prabi ya kapan kapra nanggi petong bolo gula minta sangang bolo da yiro keluro amin tapi tong bolo jang ko ala sikat berapa saja sikat belu mon ngalak si sabitak talaga rin 2 tahun maja caban kok kita mari urusan ki anak kita keluarga kari teloan maja caban iya mon bisa lagi kenja atas kata seket empon anapa karena orang mangken nak anak mangken anak mangken ben anak rengkon na bani dapat dan mon lamba reng tua magi pon sepo nga napa ilatin ni patepak mun mangken dia ageja ilatin kia kiba ke rumah sakit keng mun libelian ke rumah sakit mun sampai 5 kali teng datang na kini pahi ngunjung aki kita tanggena pahi maca aki burda langkong deki kok kok jong minta tolong kabengko arab maca burda kemudian apa maca burda beda tak on apa ja arwah apa arwah laku sakit melolong kok tak oleh bacain burda jangan bahasa sih tak oleh tak bagus reng kering bacain burda mapan bacain solawat kok besar saya tak bagus ke mana ate na nak foto na si bedeneng kanto ni caca na ate ni lagi
Majak agi burda marah pak munjet baan beres mayu tuli beres munjet mati mayu tuli mati dia jadi saya tak lebur kena campur dulu anjongku ada bagian ke timur ada ngunjung akireng ke beto pakun tak lemate oleh teluari ngunjung akireng selekor pakun tak mati je baan jadi je niatan ngak gini kemun kareng tua karena umur bani kemun tak depak laju burdain berempat kali anja cacam lulu lagi gua je ni serepan bu tineng reng tua lambak tak kertak tahu ka apa lagi mun reng tua lah lagi kan manggan mumpah bengal kareng tu ada tak nemu seneng je odi itunya tak nemu seneng odi neneng ya akhirat habis saja lagi lain lah karena foto benreng tua lain mun nak foto tanya kapan pak arwah apa pak jawab arwah sebanduk cong mari sekejaki arwah apa pak jangan benak cium gulu kok kan lama ngocak gila nak arwah sabanduk cium gik boleh arwah mun ring tua sampai segemi kali atanya setong pertanyaan jawab kalaban kasih sayang abon apa karena anak banika gentong naate dewa coba ring tua lebek posepon ro embian lah teti jerogon apa koh gudang banyak peseng ngepuk apaan lah tua jiringgian aja jalan pada ban pajalan na iya jadi lah aeka rola laneng daya kan monreng lah tua ni kan balopan adanya kadang arwah siapa cong arwah kanca kok pak kanca nang arwah siapa cong kanca kok lain lah kanca kok jadi siapa rona anjong kanca ya mun anak garing tua ongku mun ring tua mun anak atanya garing tua berempat kali ya bayi jawab kalau bentepak apa karena gentong naate mun nak foto tanya lagi apa boleh tepan sibuk tak tahu je sibuk kok ya ya kalak koban nak butuh debat marilah malai kalau pain kok ada malai gula sekut lah kalau pam lolong la pak kaki ai palopan lah muncet bila oh iya ku ting laju toju ben kiai thangi raja kenjar na pokon mangken menika gini ke bon lagi kulong kunadan gulaban prapan jenengan satu je lekas mare are la malam lah are la tak pati nyaman la sordep lah are benikun cuaca saya sordep are ben les alis la sordep ke kepi lah kok ngabis sekilan nang daya lah banja kok nak ongko lah kok mungkin urusan ni kok takok jadi mulan ki lamba lah kena ongko lah along bolong aten gulaban prapan jenengan saja are mangken panika dalam setong acara saya sangat muljeng ki panika acara haul tujuan tidak lain mabeda acara haul panika akhirnya makabungaan lagi kenjaran niat masan nengah deka sateja ahli kubur sebeda tempat kadinto tadi mana bisa beda kadinto termasuk ingkanu muhsinin fazid bi ihsanihim wa ingkanu musiin fatajawas anhum ya Allah moga-moga ahli kubur sebeda tempat kak dintoh bengatuan dan gulaban prapan jenengan saja mungkin cet lah karta masuk orang-orang sebagus antara ini tambah nak kebagusan naban Allah mungkin cet lah kar kubur termasuk orang sebunga antara dan tambah nak bunga naban Allah amin Allahumma mungkin termasuk orang-orang secuba kabitong orang secuba dari ada moga-moga kalaban barokana perpanggian are mangken sebeda nang tempat kak dintoh torjukan bengatuana kulaban prapan jenengan sateja walaupun tidak ada pasarayan kak dintoh moga-moga sateja na antren esapora atu sana ban Allah
Antrene papunga sateujana ban Allah. Amin Allahumma. Kencerna are mangken bani ke pak bungkol dek ka almarhumat sebagai tempat ka dinto ban bangatuana gula ban panjenengan. Kencerna sedekah, kencerna pengajian, kencerna sholawat, kencerna tahlilan. Niki pak bungkol walaupun tahlil na banika, walaupun makin nyaman banika tahlil kubro jan penata acara gila. Tahlil pemausan tahlil kubro. Marah pak kasih kubro jan kok. Ada berarti raja ungku dekire jan kok. Mangkan ternyata jauh kurang kena. Iya kok tak gula tak manglo kaki ay. Gelak guru bi gula tetenin. Entah nunggu banyak kota sana gelak tahlil lo. Lagi ya arhamar rahimin roh. Kun ngalak berempat mari kini kita baca tan. Entah nunggu. Pas la ilaha illallah gelak ni kun tak ada bak telok je lah. Enten selekor roh gelak roh kun. Engkau lah mari arikan engkau sambil la ilaha illallah engkau arikan engkau. Tak mang lo kaki ai gula. Thank you. Ani depak kejaman montek jet pon si banyak ngak nikah. Tahlilan banika mun lambok banika mun tak le gele depak 100 tambu je. Ti nama aja caga kapi si bedi beber. Tajak tambu je mun lambok. La ilaha illallah. La mun la kapuru pesan tak. Allah ya. Allah ya. Ben bagian si bedi kiri pengkir ro. Allah. Ke, tulian ke. Enggak ada bagian sing ngocak Allah ada la ilaha naro la ilaha tada pas langsung Allah jadi paling cangkol dengan ke kiai jadi saya kok nyocu ke kiai dia tule pesan tak Allah ya lagi ni makin ni banyak kotasan pun tak bisa jalan ukur tak kelar ke 100 jalan. Makai temor pada ingat genika lagi kun bede tahlilan mangken bani kesegi cekak malaki lebih dari sampurna nengi sampang kun sebeda muni sampang bian patehana berempah entore male oning mbian male tak lopang luan kiai melolo sampang bani ketahlilan ma oning patehana mbian parak sejam kurang 5 menit maraban mak tahu mulai dari maklaro tahu ke maklar aro se bedi mekaro kuburan se mekaro sampai ke Papua ro sebut ke kapi nih bagian dukpon duk kiai sesete ke kapi nih tabot nyuanyar ke kapi do temuraki nih jembur kapi sa Indonesia re sebut ke kapi maapal jangan Mone dinna Fatihah takkan lebih dari 3 kali Al-Fatihah lebih 3 kali mun tak caca mololo bagian dia jekujen koja mangkana kiai kanto banyak si takok mangken cek salah aki kiai banika beri napanya mana tahlilan dak panda la ilaha illallah ngalak salekor beni salan kiai salah na gula ban panjenengan karena gula ban panjenengan aja caca malolo mun tak ngocak laku tahlilan arojak pemimpin je abid let cek kadang makin kiai ini kia dua apa mak kita iyo cak aki nenengi banyak orang kadang ki bede si bengal ngocak ngak nikah mun akhirin Fatihah coba sebut kapi mak kau si akhirin Fatihah mun bagian kata murah bani ke Fatihah bani ke benih kun selemper ki bede si telo lemper keng lain nongku orang si akhirin Fatihah kebengatuan apa ni kata kerasa lemper ani kata apa ada ban se kun kata loro saya kirimin Fatihah tak ada aja kasoki maja cabut masa dia kan bah beda maka saya kirim Fatihah mari apa Fatihah ke kanjeng Nabi tahlilan mangken nggak nikah lalu sosnya nyepu daro tong Fatihah si nomor telok yang sejakin ada ka almarhumin almarhumat saya tulisna bedana ning buku rep banyak gula sema aja tak loi-loi ya
ambian kanoning malaikat kamanyaman nih ka pon pamilo ka kapi gini ke malaikat al-fatihah depak enten tak salah malaikat tak gendeng mun cet seroba depak deiro ke ngambian salah cet areng kes cet la set keset kuning geni keru kapuru ce nyala aki ka kiai sing ngirim fatihah kalak gen set tong ce nyala aki ayo je lebur nyala aki oreng ro nyala aki kok dia tak sokan dia ukur ni serga kiai dia ukur mangkana ben kiai mangken salekor asal kecil ki kare 15 tahlilan dah iku mun la ko dik sak malolo ala jabi David ke jabi David sakecek ari banyak orang arela ari mun katerima ka kapir aduh dari masing anu iko pur ya dia baca kecan deh ia mun bola nengki lakar solawat sabai cerita nang Ki Hasan Al Basri solawat sabai saya baca ya tasakopuran Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah kenjerna salawat saya sabai ka dito Gusti pada pagi ka ahli kopur sebedai tempat ka dinto anaan orang bini secet lakar ikelentong ben malaikat epengkot sokona eselen eter dari tas cerita kabanika bebas gara-gara selawat sesabai sakancaan dari nak reng bini panikah orang 400 lebih ani keban Allah ipa bebas barokana selawat sabai kun Allahumma sholli ala Muhammad kenjerna tir pada pak ahli kopur wah ia membola ni ngak jadi ya king makile ngak jadi mayu sekon na dia tina aki deiro malarat orang kon na guru si agabai lo selawat telo kali makin selawat setong lah tak ada apa aja lah ongkur tak bisa aja selawat nengi tahlil lo lain mun selawat tepan ngak buru guru kan langsung bakiam gi buru lasso saya takar ya Rabbi sholli ala Muhammad abid dulu jaga jaga nengi langsung ini mah beda molotan makin bani ka bah bocah ka kapi sobung becara ka kapi mak bah tompes bah bahan lagi jadi ganjar na mangkin nih pon letak kelar saya anu insyaallah dopak ke kepi terima yang senang ben bunga amin Allahumma pon sagadi itu bisa was si bisa betul sih ya kok taning jajain beun jadi jauh kurang kok tahu ke karakter yang dinaukur ya pas sejam lah rasanya bis koni ya bisa saja ban gundakan aja ukur kok lah tahu kok mun tak geng bisa membaca raut wajah tak kira jadi tukang bidatu aja ukur mun lah tak nyaman kulin ambo mak nyari word pulan jadi iya kalah lagi kelur ti nama kisah koni andren kebuka banyak ya Allah apa boleh jan banyak daripada dan banyak ben Allah pon sagadi itu bisa os kesalahan kacangkolangan katopalan katak sosonan kakasaran setuju nah dan kula manusia biasa nyon sepora sesubung batasah umpama beda bener makikun sakoni antren teti ilmu sebarokah manfaat antren nambah nagulaban panjenengan bisa ngingain kalaban acara are mangken andren tambah jan ngingain daga keluarga dan gulaban panjenengan sampun ngadep daga ajunane pon Allah sakadi itu bisa os wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.